Alele tanya fama pa yakuga na maono noge. Evi amelesho mukata so amale mule. Amano magbo fodo bana mala tanya fama pa yakuga na maono noge. Alele tanya fama pa kunya bana na maono noge. Evi amelesho mukata so amale mule. Amano nyamuri amano magbo foto gbana molo Daniel fomakpo yakuba na maono nogalo alele Daniel fomakpo yakuga na maono noge evi amelesho mukata so amale mule amano magbo foto gbana molo Daniel fomakpo yakuba na maono alele Daniel fomakpo kunya bana na maono nogalo ebi amelesho nukata so amane nyamure amano magbo foto gbana mara Daniel fomakpo yakuba na maono oh wagba bani abazo ajeye lokoni adigu magawa oh wagba bani abazo ajeye lokoni adigu magawa alele Daniel fomakpo yakuba na maono nogalo ebi amelesho nukata so amane nyamure amano magbo foto gbana mara Daniel fomakpo yakuba na maono alele Daniel fomakpo yakuba na maono nogalo alagbe popopo amelesho nukata so amane nyamure amano magbo foto gbana mara Daniel fomakpo yakuba na maono America matuo 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 alele Daniel fomakpo yakuba na maono nogalo amelesho nukata so amale mule amano magbo foto gbana mara Daniel fomakpo yakuba na maono alele Daniel fomakpo jonya gbana na maono nogalo oh ti amelesho nukata so amale mule amano magbo foto gbana mara Daniel fomakpo yakuba na maono oh wagba bani abazo ajeye lokoni adigu magawa oh wagba bani abazo ajeye lokoni adigu magawa alele Daniel fomakpo yakuba na maono nogalo ebi amelesho nukata so amale nyamure amano magbo foto gbana mara Daniel fomakpo yakuba na maono tasro amano nyamure amano magbo foto gbana molo Daniel fomakpo yakuba na maono nogalo alele Daniel fomakpo yakuga na maono noge evi amelesho nukata so amale mule amano magbo foto gbana mara Daniel fomakpo yakuba na maono alele Daniel fomakpo kunya bana na maono nogalo evi amelesho nukata so amale mule amano magbo foto gbana mara Daniel fomakpo yakuba na maono oh wagba bani abazo ajeye lokoni adigu magawa oh wagba bani abazo ajeye lokoni adigu magawa alele Daniel fomakpo yakuba na maono nogalo ebi amelesho nukata
matuo. America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. America matuo. Alala danya famapa. Yakubane namo no galo. Yawale so mukata so amale. Amano magbo bodo bana mala danya famapa. Yakubane namo no galo. Alala danya famapa. Jonya bane namo no galo. Oh, yawale so mukata so amale. Amano magbo bodo bana mala danya famapa. Yakubane namo no galo. Oh, wagwa ya bazo aje. Amano nyamure amano magbo foto gbana lo Daniel fomakpo yakubana na maono no galo alele Daniel fomakpo yakugana na maono no ge evi amalesho mukata so amale amano magbo foto gbana mala Daniel fomakpo yakubana na maono alele Daniel fomakpo kunya bana na maono no galo amalesho mukata so amale amano magbo foto gbana mala Daniel fomakpo yakubana na maono oh wagwa banya bazo ajeye Medo wezo na otohe Nicola Viva Evenigba TV alebe wona ikomne la yenye amaupe ahunhwe the people's mirror nya kata amenya ahunhwe pe nufa yenye lemia pe agbeme ba ochegbe nemye tode ahunhwe nkuma nye kpomnya pe vudada o kenya ado nene pe vudada ma odo eya tai Evenigba TV a nye ekowona ya de gobe amaupe ahunhwe alebe wa kpede mia ado pe agbe odo Kenya meke anusime na wana ya ochogba nkonyenye Joyce Owusu wana inele to doma egbe petanya ya enye Youth Unemployment and Survival in Ghana. Youth Unemployment and Survival in Ghana. Inye sohe wope doma kowe ple agbechichi le Ghana. Demia kwa akpede ameyo meduje tututu ontamia ano chakam vivi play vugbe ple susube wa aten ase nu ike gblonyele egbe agome
Nyakatami nyai habe nyame jojura amedeka me wone osusuma tai nyame pepe tohe adele afame nam egba nenyebe ekpo apeto ya nusianu ikenele ya mawa ele tohe alegbegbe aya nya apeto ade ikene no nufian pegede abefe blave son yenye ya eye ya mahaga nye politician alo dunya hela eganye special aid alo pedemto toke na mianto miafe MP nye Honorable Richmond Eden Potosu MP for Whole Central ya tanemebe afeto ya nusianu ikenele hu ele toke ya elebe na asegome menya medeko kebo meho afeto Bruno Folide afamebe wa akpede hunye mia aju egbefe nyame kude soke ope agbechichi le Ghana duko ikeme doma poweva le fudem nami egbame afeta Bruno ways of our naji yo akpe yo aten adogbe na mi afe nupo lavi akpe akomon pokpo adakpe de mon pokpo ikemi nam lata na makogbe dona meto he na mi afe duplola ikenye His Excellency John Dramani Mahama de wana tohe ko wana mi aveniba le vota wetu hodwa ikenye ho titi na metianu to Mahama alebe mako gbedoro metohe hana Honorable Den Kofi Potosu Member of Parliament whole Central Constituency apeto fafa ikenya apedo tepesia tepe iko landia ena menyabe takpepa de le yopele speaker si imenyabe ole tepe ma oho agbendi to he ne medo agbendi na hotiti na metianto metokata dem ya pe pepede unple lonlon ike mi le de fia jidudu ike leziji ple le ike mi ko ho efe dodo ple tadoji no deme o de to Victor ka ike nya ike blog mi le be ike nya sohel o fe dopopo ple do akpenam yo akpe afeta Bruno pegbe yine ma miese alebe Honorable Richmond Eden Kofi Potosu tefede si ade ikenele mie edogbe na utoke cho Evenigba TV sigeda miese na be domele Ghana o so he o mekpo do wa wo le dukomu mie chashidi mie jagbagba wo imekpo do mia wo nukai henane ne fe do makpo we vana le dukoame e atana no anyipi mi le Evenigba TV mie le modern kubu bito haji aten achia kaplemi ako wo comment on ha wano favam alebe mia awo wona ya wajefiato ajegato don kwejibe nyame ikenele zibena wona egbe a nyenko enye Joyce Owusu ta afeta Bruno nenyebe youth unemployment halo soke ope doma kpowe a amegede dokomi seneko nenyebe soke ope doma kpowe nuka tutu enye soke ope doma kpowe akpe zigiri demi glo doma powe alo doma o mawa mi ape susu gede ina de sohelji elabe afi dukore siane na atude ape echomeji wa wododo de chomenwa ba bia mi apote fe bubu reke ko sohel ngeta mala nyama glo nyebe ya wenye dukofe chome de nyebe ya okpo wodu ade le wowoma mega nya ya de to duko ha akpo gume jijima o akpo gume afi mi afa choi keme mi le jijima ne mi mega ba lewa ya o ya ba ho edua akpolo ta ehia be wa wodo onye de gade de kota ke bo de ye bo be experience enu ike wo le be o fe do nu ike wa le dasi o fe enu ike o pochume eya wa ko polo pa gbe ga kesi gide mi le do dua makpowe fe nyangbloma me de ma ana nko ebe do dua makpowe elabe amesi me kule le do egbe Ghana ne bia amesi ama bo ya manage yakata mi ezu manager o ike fia be amesi me le de wo koko ka ke do dua eyenye enya no ma mere mele do dua bomu alo mele wo mu a efia be nusianu ike wa wo he ike oho fe do ike le wa wo be hana kpora na aduchome be jijima ha wa kpoda mele nene me masio iyanye
sohel yenye do dua makpowe zigede ha dokomi wona gan de ko agbolobe ameyo mele do statistical remember divided by amegbogbo yo le dukọ ma ameyo kata dukọ me kemi multiply by 100 dake na nyebe enu gale nu mame ike fia be amade wa ni yele nkure me tito amenye do dua makpowe ke bo nu gugu de eta klasi enwame akaka kamia awo mi ape jadodo awo gbendi amekareji be kokokoa mi akpo etane kake dowo dua me yakwenye jiduru fe do me yakwenye na black collar alwa yo have special aid alwa ya be honorable afina akpo do awo kebo ikene ho ibo be skill nuna na yoke la sio be na kwe akọwọ dọbẹ wa devi na wonto pẹlẹ kọgẹdẹ ya emi ele nku de Ghana wa emi kpọ agba na ọma zigede enye nu ike mi echi megbena eya eva nya be egba wa hia be nya aponcho Yo, akpe alebele unemployment alo domakpo we fe gomede dama ekomi yidemi afe biabia evelia inyenu yoke kena domakpo we akove alo causes of unemployment tanem yele nkudele dodo gbogbo ya menu yo ne heneva de kai kenya ale nkudo ya nye skills mismatch alebe asinu do wo ikomi esru mi afe skills wa mefa leso somple nya fe do na yike mi dibe nya awo yevo agbebe putting square pegs in round holes ta akpamade elevevie eletefenene matutu a eye alekemi awo a adenene mfe afoyada akpe afima ide do dua makpo we fe nya ugbo a bede ma gbole kote be gba asinu do alo hehe kemi hwa eya afia nu kemi awa aducho zigede le nkure nwa mi afa asinu do wa le kemi ko sure alo eika mesia me van gbajini muna na la mesia mesi vo akes gere ni kemi wona enyebe mi a atroko apa me bubureto albert mi pa ma to a kebi ko sople mi ato kebi globe a mi aya mele edokpo mi awo skill mismatch benya ye gbagba me de ma bia babia ton yi nyenye be le babia eton yi me ke mata gbolo ti depo to be do odua me la si o ala sinu do odua me li o gba hehe da do you have any skill alo jojo me nu ade la si o ike anabe nata awodoa. That's the first thing. Evelia mi agbolobe ele dodia zigede amegede abe egba ehohehe abe teacher rufia fe brave plejivo gake egba ikebe nu fo anyi megala nu fia ta mena nu fia dodi abe nyebe hehe ikebe hwa undodo nyebe awo nyebe nu fia dodi abe hehe ikebe ho elabe jojo menu nya bubu la sinye ike me kole do kole nudu ta enyanu le ameyo me le do wodua pom alo ameyo me to lo fe do wo mo anyen me lemo la be nye fifia hehe me khoa me le do bubu de wo e ma ha ko dudu ko janye fe polonjita e ba na be nye ma ale nkudem bro me le do di uta me ho hehe ya me le do di a aw ta ne wo ha le nenema kevia oha emile unemployed ame yo mele do bia melemo etonlia ikenye veveto enyebe are you available amere fifia yokoba mereva honorable bobe yele edodim ya honorable ke ya ati dore yo mene ta jojo ontinya lesi ekohehe ele dodi ake eike ukpodo abo do ya afondi aba ifi ebia imatawo so apobe amiara be la available alo mele klalo be ya wodo ta nemi kale amema ha hlede unemployed oduma ke apobe
miabe figure wa lolo ta menye be no eton yawo ofon dodo na katanye a ke fia be ewo fe nya gblomi legbe nenye be ma do babia ikene me bia mla nwa ma we popule le kpo be di mata agblonu ya glomela miabe education system a me education ma glo social safety net miabe hadome ha miabe nyinyi miabe hehea ena dowodua domi gake eike mi vale titia mi va kpo ebe mata wo yafi mata wo hafi gake ebe nunya la siwa deme la siwo la ke mata kpo anti joy expect abo mata wo yafi gake ne do mahi nunya mame la sinyola ni mata wo do so ena be hehe me kho ple do me die ma wo la o me so nya me kpa me do nya le TV ji ko mo nya mata we o mata ko nya mata glokata kakele nya tepe ma hehe ma me la sinyota no ko do na ma nyo tole wo girl so either I'll be unavailable or I might not be seeking for that job na be skill mismatch va kwa ikemi no de vimedi mi ato ko mi no na mi nya be na ti amede na ba zonui ta o kwa de mi abesusu meta abesuku de mi le adon kuji gbema glona etonye be de ma ide teacher nu so fa ekpo yin tabo ga bi am ekpo teacher of le pupo my father told me that because Hema you are in the early 80s then you fiala gaso ko ya tanya ni ga nasio gaso ma ha chanto ma buzanga yako afre hohoto afre ta tonye gbadagba do la onye ta akpo ezere kabe ekpo be no teacher manya nu ikata ahe gaso bovana muta ejagbagba webe matomodeji tani menye nyonyo ikeno asinye ple nyebe fo meto de cover ke damegbe na moa na nye gbe nu ike mejibe mawo ike pe keke mekwa na nye ni meton we na nye gbe a do mele fuku for example nye de school vazu abekpodo meme de school vazu engineer ya mele honorable ku abefe driver engineer be donye driving ta already there's a skill mismatch akazube enye opportunity kele na the only available job like mata hota mehwe ta ma ku honorable kaga fe wieve ike wa no ziaji fe wieve makata the skill has been mismatched edoga kama ovoko mengolo nyebe dobe kra be engineer yata ya ina be skill mismatch ejona edo che mi afa sukuo ne gere sukuo me ple nu wona ple nya gbogbode wa akpe kote be via be mi odibe awa benye pa fo e mademo le crowd tasigire mi kona hehe avo agame kona na nekew abe honye de eho hehe abe aerodynamics engineer ake kebe no po fifila ya ele do abe gadowola le do pe de fifila ta ebe do yo ho be akoku ya mebu alo yakojira ya mebu dola la University of Cape Coast am va so already there's a skill mismatch na be zigede ya asim do wo ma ba no anyi na wo ela be yi le gbona amere ha sroma le wo ho ta ele ngo now you have experience Jonah yo ape kanemi lenkude afeto foli bruno pe nyame jojo egbe efe nyame dede a efiakote be mia madoli mia be mia do dini me do pomia wo but are you available to you my cherished viewer are you available ebia biambe ele klalo elagbesoso benenye be edoje a ya afudu ajejilo alo ebe white collar jobs or nothing else. Yenyema alebe nefifia ene mia akpoma Eveniba TV yenye ya nyamejojo yike womiele ya yenye sohe ope domakpowe ple agbechichi le Ghana yata no anyi ple ni enye beme kpodo na wo mukai na wo achi agbe le Ghana mi ema okata mejuruge egba ata mi yi nyamejojo ji a nemye lenkude
Nui ke one henevebe domakpo weva pogomile to kwame causes of unemployment. Apeta foli edenya de mebe skills mismatch afiabe enenye be mele available alo edoike asinu doike na wo alo hege na kwa menye epe do yenye ma wom ne valo ka kenya alen kudan be sigede nenye be mie dojima there were challenges alebe plamacha do henamo na mi be mi nyapasi metensuna edoike tutu dinyelo Plamachekawe aten ato de asi de ka evade na mi hafinya yiji. Akpe kote be enya ike gbloa. Gedewa ni ma yo be plamacho ni be no fo abe ametrama onye ha meto mekpo. Igake dukola be mokpokpo meswasi o. Zigelia mokpokpo meswasi o ami bunebe enyena like Magbele, you are not prepared for the opportunity. Take opportunity va mele klalo be ahoyo. Ela be, for example, them block people like be visa le people like be amene ya brochia. Enye monu popare ikeva. Abe siya matango efa. Ngake ni lem kure me chito a. Ni passport me la siyo. Me dirado de mozo zonwa. Awe iya imele lucky you. Awe afeto mi adu le lucky lo enu anya vako ya ko ene. Akwe kote izere kabe ma va jeji leke dio. Ta mon popo ma atomu. Ta menye kpala ma chenye ma o kebo wunto me jirado kuyodo. Hena adamu yi ke be na ko wodoa. Me jirado taike mon popo va oya ma va no me. Nde kama yo vivi ni me yuele mi afa jerodo ya mama afia be me wo adidri ya nye mi afa suku dedewa there is a gap ya nye be ne lenkude mi afa besia gbe fa gbe no no wa enu le ngoyi ngububu le baba amol chichireji ka ke mi afa suku wa ike ona le kwami nkruma ngolia ya ko kanami o legbe o wegbe hemayi onyu eye wo soji me nufu abe nu fiela ene o weva yi wo soji le hema yi ta o aka yi akata sore gbeji ta ne ide mi afa school me gomeje school mi afa secondary school ple ngoi school alo university o ma amole nusrom la tudu la fifia gem de nu ko mata ko odon e la be fifia modern when kubu over ta fifi la neva sronoa e meko nano mevi ko pere nwa ta ko ba me de school vokata o ba me ya engineer ke menya nu kanye spanner menya engineer pa wa kasi afi e voa wodo menya be fort yo e ko ho he a e ho ba yi enu tro me no gbogbo na ma de be di ni lenkure evu wa abe evu ya mezan owe 2012 epe 2025 version early na mere nya 2012 to pe jajaradua then ever saw 2025 model enwa mata ka jeredo to gbo be fu jirado la onye tabi epe sukuu a ple mi epe hehe yo ke mi hona elebe wako enu eve mako fufu nu ka le jojo wifia nu ka ta o abe fia dowo dua do to a meto le mi ato ngoli o meto le mi ajira ngoli o akai ke onye ya onya ba itabe o jagwa na zo lawyer na zo doctor na zo nufiala na zo ni na zo engineer na zo pilot ta eya onya ta ni ye o le baba ike mi ata wa ko dun ha mi me l'examen ever na be there is a skill gap and an educational gap ya ta zigere ni le gwemi aso he wan onya choko do ta ibu blochi la be fuma ya resore gbe atako odogbe adunu enye be dem ya be secondary school e de doa me carriage be asido go bi are kelasi o dila o kro me le mopo be na wodo na dunu la be onya me ho hevo nu kata wa no ne ma nenema kene do university ya adovo afia wa no dodi me le be no sigdo le ni le nkuro be school fe dodo nu a ya ta national service pre to maoli
ne mon popova ele suku ame devo akeba o service alo e attachment tepede e ka sro na de cho tepe ma kaka be adole school be do mana na ojo e be edutuna do e kene bi ayi our attachment ona mon popo kenu kata ne bi awo do le forma na mon popo takobe there is always a skill and educational gap vivito ikenye ke maga yoklo educational low skill gap and doa yenye we over rely on our primary jobs dem be na yo do biado le Ghana fia ajen kuta todo yo gake they are our primary like mangole employment sources akpo lawyer fifia me ganya lawyer the content creator onye allo menya doctor you le into videography menya nurse so ple teacher you ke they are into fashion kwato unamo pleto ta pobe e kemi over rely am say me dibe didu na vu agboa wa hoire dome ta ama menye pramache wo dre kuku a e ya na be do manyi gapopo mama me podo le wo menya me to next do le school ple teacher do le demonstration ben one night mon popo didu na hoyo dake vodito a eke dikoko enye be de didu a hovo kwa okay bi fi rado ele bo do ele nya okay ma ele ma tinu ma o ta ever zu mohenu nami ele me mia abunku cha digbo na jila baby afo abo a lo ni ke mi na be ball a enu ke wa tukpi wa won tokra alo be o ya ji ha ya o rap mi ke wa tukpi wa malo ta the primary employment sources so ya ji komi gale ta me so me mazu ya be bukula yo ni me to ha so no be azu ya be bukula abi ke pẹ̀lú be so be azu ya be bukula be ya fofu a ya be bukula onye we are over relying on primary job opportunities. Yo, ate alebe eto asinya veviade na mike medibe mia alen kuden egbe nye the gap in our educational system loko le ofenya de ama eva jejema be meke China KGVO mobile phone ya mevu pleto ma mia mi le Ghana mia mechichi alo Africa godwa mi ga potoga mosquito mi ga potoga tilapia plenovia tamle agbane me ikene do ha draw the body parts of mosquito and then label the parts, draw a skeleton, label the parts, draw tilapia, label the parts. Ama okata nenye be nye dogo le sukuvu ami me bakpo muva nye na nenefe enu sosron ya okata mi wo alebe ni chanye kdenye fe veliade ne no ajeduma bia be sokatwa ikenye so le suku kaka ha sokatwa pe nu fanyenye le nya fe agbemede tama okata ofanye the gap in the educational system of our country ta ala Kenya wo afinya bridge gap ma oyike neto asile dukwan akpe magbele ko be sokatwa ple ta akpa na yonko na tefawa okata ohia ekwa na le education ma ike yivo na nko be foundational learning one now gomedupe ya ne menya akpa plele ko wo menya pe part plele ko afuchiwa ne vala akpa undo wa matawe pe do ala be fifi agblede la ganga oli yokenye agblede la o le lawo pe akpaji ne nya emu ple ebe nugbo ebe afogbo a ke no be na bia no be na wo atike na emu a enya be o emu avu no na anu yokono na gwenye ya tane o atike ale wo mo nya nuela a paralyze e ma kata nye gomedo pe da kenu ke biba wona nye be ever zumia o mia pe tarojinu lagbeme we prioritize the foundations e poni nye be amele le ko tu fifia ike odo gomedo pe dare na ho ya gbesi angbe e vile wa tra sile gomedo pe an e ka vile e fi glon ma ka trophy kaka ono gomedo pe ma trobu afia ba butamele tutuji ya ezando amoto bo ho le me hoho e ya nyem ya be educational gaba no na mi gomedo pe ne ma o ma ka ture jina mi o okay tama bia ba bia e ma gbolebele ne le GSS de ne bia wazu macho nyevedo abe
nufiala ne mema zo nufiala de JSS course kama o pia ma wo kata mesigbewa ma hogomedu pe akata mesigbewa even secondary school mema zo teacher course kama o ale maga hogomedu pe ma kata meba university mema zo teacher na ma wa education wala nya tepema ya first level alo ça sera gbanto ikeji medole levelia ni manyana na kele education mo ya obe e maika nam dowodua makofe to kokosre les memeza e fa be e fa dre de me kosro ya me ko le gomedu pe akosro ya fifia e ke ma wa ko dumu a o ma we fe to ko akho de me nambe matenyo ta ne wo ma voile be na masters e be na PhD afina tank bonane akọwọ nani ta gọmẹdúpìá mẹlẹ mi ka nọjí apá o ife lẹ mi atu xɔaɖedzi ya ye o le be the policy analyst o ala mi yomi yɔna be abe teƒe yi ke miaƒe honorable le fifia woƒe sewo kple ɖoɖoa ya na nyɔnyɔma dukɔ katã kafra ni yiwo ke be sɔ le JSS kple primary nyi va si me le mɔ nyime nyanu yi ke leke ta wo be ma wɔ course ma wo ame aɖewoe bɔbɔ ɖe kpe be enyo alebe obe misre fifi alebe ameɖewo ka nɔ enu kpɔe be elebe tutu ɖe dzi nava leke mi akɔmɔɖaŋu nu akɔ deme kple susu be ne nyimetɔ wɔ akpa ƒe dɔwo la mata wɔ dɔ bubu ɖe to gɔmeɖokpe yi ke me xɔ that is what is creating the gap miatɔwo kple mianɔwo yiwo ke nye ŋgɔdoawoa they have failed us elabe yi ke ŋu le keke ezã le dodoa o gala fɔ tu teƒe ɖeka ko gala fɔ tu teƒe ɖeka ko fɔ yi school srɔ̃ agbalẽ gbɔna nɔ agbalẽ gbɔna mɛ wɔ wa fo emawo katã nye gɔmeɖokpe yɛ ko be nana ɖevia ta nye gbe ne me ka le gɔmeɖokpe ƒe dɔwɔm ma ke fia nyimedie ma tsi ɖe dzi o ta kaka ma va xɔ tutu ɖe dzi ya ihe me ka dzo ɖoa me ka nye AI o eka zu nu bubu ɖe ke me ka tsi megbe ƒe dɔ ya nyimata wɔ o so the gap is actually created by policy miatɔ yiwo kple mianɔ yiwo wɔna ɖoɖo ɖe miaƒe education ŋu. Evelia over reliance on the foundation nye gɔmeɖokpe mi le tutu mi le teƒe ɖeka ma kpa ya na be ga bava ye le ŋku ɖe be dɔwɔe gba sigede ne kɔ secondary school eye ne kpɔ ve university ke ne de kple dɔ yi wɔm ne le gba me bia vinyewo se gbe ɖeka be eyi ke mi nɔ JSS kple eyi ke mi va first year le secondary school de dɔkawo mi gblɔ be o ne me tsi ma va zu ame ɖeka dze bia katã mi to nu ma katã me no bia fofo si be nyaka ya ha gblɔ ɖevi me eyi ke o tsi gbe ɖi leke yi akpɔ ezi ɖeka kɔti be memama le me eya le memama ma heve tani be miatɔ kple mianɔ wata akpɔ nu ya gbɔ na mi nyuie ɖe la ke etsɔ ɖe ne le mia si. Yo, akpe ta axɔ ɖe dzi nam ne me be ne mia abridge educational gap a anyowu be nenye be nye le ɖevi me alo tso kindergarten kaka va na teƒe yi ke mia ado sukukɔkɔ university kple tɔtɔewoa nenye be ame aɖe be yeazu engineer le eƒe tsɔmea nya adze gɔme kple yama kpakple eʋuviwo kple ale yi ke afɔtoƒe yi ke wòaɖo kple susu be nenye be egayi ma wòaganɔ tsitsim ɖe dzi ne ame aɖe be yeava zu nutɔla le tsɔmea adze gɔme tso ɖevi me menye be miaga akɔ background katã aƒoƒu ɖe mia ɖokui asrɔ̃ nu yiwo katã ke etsɔ yi ke gbɔna me nenye be eva zu nutɔla emawo katã wozu waste axɔ ɖe dzi na nenema be anyo wu ne mia atrɔ asi ɖe miaƒe educational system ŋu nenema. Magba ɖo be kple awɔ. Sigide be education mi kpɔna sukuxɔ me ko gake in the real educational sense edze gɔme tso ɖevia ƒe dzidzime ke megblẽ do ŋgɔ be yi ke wodzi ɖevia ɖe exɔ dzɔdzɔme ŋutinunya ɖe kɔ vɛ ame sia ame tɔ le tɔxɛtɔxɛ mawu ɖoboa kɔ nu ma kɔ na ɖevia be wòakɔ va awɔ ŋuɖoɖo na míaƒe kuxe yiwo míado go le agbe me ta gba madze gɔme tso dzilawo gbɔ ne míata bridge educational gap ke le bena tso dzilawo hã gbɔ elabe yi ke ɖevia wodzi ɖevia ŋea wonya le tsitsi ko le aɖaŋu ɖewo ɖe menye yi ke dzilawo bu o gake yi ke ya xɔ tso dzɔdzɔme kɔƒe ya ɖe afɔmawo ɖe o le gake nu ka mía dzilawo wɔna woxe na mɔ na mi
le mata ne me gere suku ho me kenye abodjopo ha e ko hemo na mla fometa ne me ma ona be awo de bi fla wo ile fi fla me gbona be wo ne me ko ka football e fududu ku akpori ma wona e me ye school penya yolo ake de via de ball ade enye be jojo be nu ike ohove e me ko ka le chile po me ka le gahaji me ba le wola haji di de via hove ta elebe mi ajila ha wa son anyabe David sia ne kwebe jojo nu nyale ado ya mo hehera de viawa enana be onlo na ofedre kukukura be na for example nenye be kpodo le kpodo ma nenye be hemona view make a difefe wa fodi e pa wuwa for you know de bia engineer onye bona akoko era ele difoga wa no wa chilekere ke kwa fodi e pa wu akele mata de via le monam me donc jibe o gboro be ma ba ada javelin play this case ke me no school gomeje school me na teacher nya be me won ma ma fodi ye be jila wa pom tani ma wo o gbole fu ede nya kata megbe na nya gbe a wa nya amel Olympics stage ta jila ma le wa pogbo eveli hana no yo be education wa be significant other ne le titia jila fa no ko na menya kle o fa no so so ala vovo ami yo ne ba dogo le o fa titime ye vo be PS ple de via pe ebe jila bubuo mako esibeko te ebe nyure ebe efo titiao ple ebe ami yo ba dogo le school a gere how many anu ma be biota o mi pera o amesi amele nu yo po nu ya wo ya elera ike de via me la mesi ame to water de via menyu ta to enye de via to npe enye de via to me ka ile agbo ya ko to kle npeta anamo ta significant others ya mi ni ebe agbenwu ade ke nkububu ade va fifia me ka ya ati kle to ya akọ nyonyo ma ko de view mo ne de via be me ni ya ihove wa ata onu siam no tia aho ma ka ma ko director ta ma de kuku be mi ave parents o mi ajilao significant others ami o mi dona gori mi le titi ple sukuu ikeme mi la o kata wanyo headmaster wanyo wa gbogbo elemele de video entertainment le haji abe de via agbevue ele rap what agbevue awo mi da si de via o kata no achi bo be jojo be ntinya ke educational a shape jojo be ntinya la Erika Ayingogbe. Yo, so to our guardians, do not limit us. Allow us to explore and exploit our God-given talents. Enema apeto foli legboklom nami. Ta apeto foli nemi aga yiji na awe nami kule kude gamata. Statistics show that some 32% of the unemployed population alo America katame kpodo wa wole tukwame nunglo dio alo kekele majejembe mamade alafaji abla tovo vadel onye sohewo bla tovo va enye nane ike figa ekpe esugbo elulu alegbegbe nene mpe figa ma enye sohewo dedeko Naneli kemi ma wobomwe abe sohe wene kle tukwa. Alebe out of that 32%, the figure of females are slightly higher than that of the males. Nyonu alode to be ope and helema ewu nichu ope akpaji nkata ewole nenema be nyonu ope heleme eyijile doma kuma po wepe akpaji nichu nkata ewole be sohewe anye amekeo uma podo awole dukwame wo to gbobe sohewe nye dukwa pe chome nenye be mi me podo mi awode. What is the fate of our country Ghana? Akpe nyama igbula ni nyata fe mi lenkude sohe ofe gbososo pele sohe ofe gbososo yo me le dowo du akpo wa ele mi akata mi artisan do madaron elabe Ghana pe population we are a youthful population ta mi ato pele mi ano iwe chi yo ke owodo hojijo yawo me ka bale doge ota yawo to me le ike gblomi le mota le sohe onye mi afe chome ya sohe mama de alafaji black of eve o me podo wa ele mi adila yo hohehe a ele be wa tizan do madam
Ala be kafra, come to think of it. E dokawa 50 a so he ma wa ya o si dole be wa po jilauji, akpo ovioji, akpo osronji, akpo dukometoji, awo do be de na tia be jidudu ha na kpodo akọ wodo. Ta babia nye be nukata ni asidodi wa anu ala. Akebe je ma gbole be o be e ka carry me video ucha. Constant figure rise kaka to almost get to 50% of the youth. Emi kemela wo new ayenye be gban so he omele he omele no be yo ho he edo desa ne ple efe koi ma podore ko agbebo la mesele isi ye fuan ho ta ya tawel elebe na ho he. So there is a skill gap. Yana be po na mero ho ho jijo han la o ka ho de do me la be America me like ho do awo. There is a skill gap that me have the cat people to be wa len kura pama. Kafra chama ne bi anye surveyor lo ya anye lawyer be don kuji. Be nya be de fima wa glo be ina was as ele squad de han na do sro la me de bo na no be do na po ta ene le mi ona be role modeling. Ta me mazo be role model. Ame fa sin do opo ta chone ame ma be ka value a ame ma fe ngoli enye wo awo to abe ya pepepe ele ko wona do ko honko a o ha we pepepe. Unfortunately and ma mega value. So that is one thing we must do. We elebe me build me skills so tailored to what is actually happening. Evelia ametitia me be Tonya he yona mi onya be de ya be delta wo do ya we amatan we olo do ya se na wapa. So the retirees must go so that the youth will learn. And do otherwise you learn on the job. Tani ni me do how do I work it? How do I learn? So they must go and give us opportunity. No we to the caliber the capable to be how they should explore their talents. Nano likene wedi makpe fule mu kweko odo dua na sunamchun elabe echo aya duga gbona edo dre kukwa menye ya mi aduo tani eva chi alo eva ze onku wa vu wa pe emi ya matanwe sunamchun egbe mon popo le online courses only YouTube channels only sunamchun abe menya nye veveli ale kenye nu fia la egbe ele nu dajra e da se nu fia do kura won la be nu dajra nu da kule dajra be do ekeketa neta ele jra. So we must explore our skills. Yeah. And then last one nyebe we should forget about greed. Nkukekle ekwa ma we madu egbe ya na be sigiri mele dokpole wo ekene we la me ponde kota o do ya ma nyu bere awu vu susuo vu nkuo persistent noji na we eji me ma le ma tefa awe kura wu ame iwe dongo now sibe me boy. Okay. So research shows that the unemployed population, unemployment has affected the mental health and confidence of many individuals. Alebe nugome kuku fiabe ameko kata mekpodo wa wo so he yo mekpodo wa wo le tukwama wa ever food them na wo pela me sele no le susume ikemye yo na be mental health le kakadeji ikene le osi alebe nenye be wo yim kaka over kpodo de ha kakadeji alo confidence mameli be maten awon nempe doya tala. They have deviated from it as well. Is it really their fault that open mental health are ever futbema? Alebe nenye be nenema ole de nu kai ni aten awo abe fometo wene abe domegao abe novio ple du kobli bwene be we can safeguard the mental health of the unemployed youth. Akpe ekpe nya ye gbla amachi gbla be do enyame edo ya enyame tadinye be eti hohehe akeme tole ope do ikene ne he duku be ya ope tole opo dunua already is the first red flag
like how of ya dano elabe school fee electricity bill water bill you kele jia all the hopeful now that obviously matter dano agbo adi dem no no John Enemadi society allo yeah society buibe fail lagbeme me ka mi gbona bo fail lagbeme ne bo wo pode won po ho mara e de school fu nu ka course ko le o e de school fu la fe me ta ezulu ka ami ke fail lagbeme e ma de ha le na mental health e na be mental health na de fu now so suma jani o e vele ha e toria ne nye be e soro dowodua ya monu popo va be na we egbe obele echo obele o frustrate wa ngere va ni eva jona nye be unemployment atrophy gena de me ya de no ya di mu bure ya woko ya no na de manage boko ta eva na be ike wala me ya nyo fe do ike ne sro me ya nye ike fe jil kuden wuta ele do akela ye obele do e ma ha ma di jora gbo na phone ai do me vo do ma me no fe do ike ne sro you e ka ita gbo de aka wa struggle aka ba nya do a amera ka wa po ife pototo ya wa gbo e ta mata e je do kra fe ire do me ndia me e ya na be zigire ya nya fe mental health and you kata me gbola make sure the ka pe gbere ti gbo bo he e to society gbo ta na be nya be de to be the ka pe gbere ha they are into drugs no nya no ma ko susu agbo na bo relax agbele normal ke ya ho le menema ma ha kana na be over physical health ha unaffected that no vi na bia man magbo mental health the door both the mental and the physical health is affected by unemployment that ma de kuku be never the capable to be one no it's all about awareness one no and to bobe me dutuna doro ha to efe wo ma abato to me adutuna do no kale do fe me gan kata yo awenya me gban to wa yo. Yo, so in the meantime, how can we support ourselves? Me so he me ko do me awole di kwa mevo. Ga mele me achimi adunu. The word we hamel aleke me awo as support me adokwe in the meantime financially. Be mi aten anu agbede mi akomi afemo popo dare mi ajila ojilo mi aholo ojilo ple mi afe gologi minolaji even as that mi ekpona jigede be nenye be echi do te fade o lebe na wodo la keme do odu akpomo wa frustration de ana jila o la fe mekeke ake go ha ndudu avazu kuhena nenye be ebia ndudu a wa khle wo date of birth now cho evado z wa ju alegbegbe nu fo dede ike wa awo na wa awo ebe na meponi wa ma anyo ta leke mi awo a support mi adokwe financially for the meantime till we are able to get a job. Okay, afima do ba bia ma ebia so mi afa nyonu fe bososo le nu ya me already ni me phone cho nyonu wa onye society alo mi afa jojo me we be nchuo bagbolo be patriarchal society obibo doyola nchuo tokonye eyola nyonu tokonye tani nye be nyonu de bo hehe ma lo jojo me tinya ma le sila ko atawea amere bi ambe can a woman be a mortuary man maybe no a woman cannot be a mortuary man because mortuary man is a man. Okay, be ambe can a woman be a mortuary woman, and I'll tell you yes, a woman can be a mortuary woman. Nkule vuvu nyonyo le vava mia no premier strong premier no vinyo no ode e dokre bon tete wunchu to tawa globe do ya nchu to ya ta ko ne position le ko ngule do be strictly for men. No the factory hands odia be strictly for men. O menya ongono bebe menya hu say you adam ya ko na do ma vi ta society han be nya plus one na mon popo sosoe nchu ko nyonu be wa po be zigbon to me po nyonu ike ku bas ekum le bas me ko ikumasi ya in fact ena nye jije me kura onye me hono de nyon nchu le bas aku
elabe egbojidai fi keme le bene overtake ma overtake leke magbele disese quatrima non chusia mele ya siota except le doji zole and about rules and regulations ta ma de kukuna dowo ameyu dowo bia lo si ona na ma obe ona mo popo nyonu ha wa wo to afia akwa akpobe me to he magia makaja ka ho chu kra position ma wo ke bo agbo ya ho nyonu na via ma va solution agbo eni kemi awo anami leke magbele nududu gbo magbele be gao anami nududu gbo eyin be mi le monu popo di be mi awo do a ban to le be mi awo ni akpo enye be we should first of all consider the economic diversification ni le nkure no wa ya be sube je male mo de kaji o ele ko mi awo ele ko wo echa ala be ho no gbe e re ta ele ko mi awo egbe ma de kuku be e do le vie ke ne men keke bi atroko e ko gave now nchobe no je duple guide no delivery wo abia be delivery ha do nyo wona be ya he's a professional rider and he delivers e ka feto dati le fe nya me kpolo mi te fe de ka vede wa me do hili be le ka fini me nyanu ya ho ho o ele hotu e pa yin ba le hotu to fe courier service ame delivery ko wo mo le mi ape de ka pe ko le tubio kaka mi be mi anyora pa ma ame ma ya jo ezugato ebe moto le ka ko je gome gake fifi aple moto ame ve ko pe le ton ta me bubu an le kune ke egale e ya gbova ta ma de kuwe we should find diversification in skills me ko ni ke to tu kwa fi le me ya ku ha wo na no lia o kra we akpoga o to let's venture into agribusiness sige no ba agribusiness eyi ple koji alo agblenu fesasa ya ko bi pona be enu ba agriculture ko ya ma awo chain of work so le fuma ikene won te gere ma afu asinu mi ape voter fei wo mi le ya me pon de ka vere won to mi ape prekese ya pele sobolo ya mi kono sobolo drink wa o ko tea bag kana agbledela de o fe prekese glevoa e ya ba play e trasi le on e ko tea bag e jira e ya fa dokwe ma ekpo FDA for approval enu yo nye mi ape atikuteche yo mi ezana enter to agribusiness is a chain tana e ha wevoa amana ba donye wa market amana ba donye wa akpogbo be na mere be aflela edogbo store yo le eduomela obia o me now ka agbele dedere kama bele fe do yo ekpeledu nene makaya zigede mi pone be amere jira piota to hota mi ha mi jira piota awo pure water is a whole lot of work. Ta minami could be diversify. Me have skills so. Oche kwa da ukokpo akpare kwa. Ne alabena me water wa ichigbo. Ne o me gere ma wa mata yide edutofo. Ta mi akpa akpama. Evelia alo ike kale fifere maka gbolo wenye be. The youth must open up. Me have the capable to be omekale jibom deal enabe egaika ko gave but there's something called job satisfaction ema ana woji ajeme kwa ube ne poga elabe babia nemia no lechinamia ovio mia no viovo alomia viovo yo dress now de vianto zoina di joy ken no na jima ewuga. So sometimes if you go to the service industry, I'm only ke ne ekpobo ejagbagba ma oni ro me di joy ke ava aya na me ne ekpoga kra tanzanwere I'm only no poga kra me kon ko manya nka koga ko ta ma de kuku abiabe we must also learn servitude ema ha ekona gagiri ve amere gbam tipi ke opora le dom feto menyu ale do le hotel de le wo le fia feto menyu aka tip yo sno pona defe dokui bobo plepe nuva nyenye la maope ekova jabe jolo jepe mata ekpona galefuma zibozi etonzi ne kwa ko we fetu so the youth must learn
to also have what we call servitude. We must be ready for job. We must be ready. So as a squad you are making yourself available. I want to now be recently because of a doy woman letter. But tell a pet of Yadambo. Ne wodo na mi le ebe computer engineer. Ne wodo re ka vene na mi la mo do ma ya menye do re ko mi ko na mere yi la me onye no gere me ya I wone. Apeto ike ne bu ito mata didi to anova ma pe yo. Raba America ma wodo ha na ba awoya na ba da bolu la ma fe nu. Ta we should learn to be ready for the opportunities. Alabama Jodona Eludebedi, Gogonjo Nona, Chuna Georgia. We shouldn't just get it as Honorable Zreka, get it as High Court Judge, allow as Justice the Supreme Court. Kebon, ow, that Jacobecho VV Toji. Then you bet a top boga, VV and a top manager, can a boga, top manager. To get him never the capability to be buying Jenya Yao. Ewa dog below, boga below, whoever, a giant. I spoke to one of our very own. Echo Lume, Bobra Verifia. Caveman watches me. I'm in A7 call. Caveman watcher. Nye CEO. Affect to sway. Eba ezugato blow. Weekend and back with double again. Lepen for mele ko jegoma. Yoko jegoma vivi. Tamade kukube mi abede kakwe to biola. Waje. Dowoduya gome vivi. Atureji. Adutune. Anya mechomu. Afi. Ne gavavala. Wow, I get it. So life is a gradual process. Let us take it one step at a time without rushing. Afeto Bruno. And then me desovide le sohe ofe akpaji mia agede mia fe julise mia fe jidudu over the years. Cho ayi mekemia ho ablode abe Ghana duko ene cho Gold Coast. Are there anything that the government has been doing over the years to curb or to combat the issue of youth unemployment? Are there initiatives and can they be reliable? Now, when I'm popular, the Kunemia Awu Akbe, few more popular, but this is my domain. Fiku, lebe ma odia, because money in dope. Nebia mama bobe jidudu bogede gakei ko nyemenya gboma dinle mi potala mele ready be mi awodo le tefe ma you see le mi educational system dey obu akona no ko dem e ka na mo popo to have a feel of the industry o de mentor any internship na me gbo na be school vi o gbabo bon popo va mi internship o yon kume and of grado yan gboma pon ke che tubo ko be internship we me mark de ko ava now akai won be be yele kachian kle do fema ko so chore me ka ibe ma va me ka iva be o wo do te fe akpo ka me kuku me le do dia onyam wo ka ho anyi ho ma sesen program book over me be national service scheme sigere de ko vazo abe business as usual ya ka me ma gboro na de calculate national service scheme is towards your own goal nenye be eton national service te fere ne dutuna dole te fe mari no la mere di be no tia watia me no mere bia choza me be na nye gato mi twa mi abeto yen le fi mi nye gato ya amenelia nye mi abe hon nye gato hon o le gato nelia dire me ka mi acho mi hon la be ya mi nya ya tere mi hon enya mi abe zozo ne mo le do mi Evelia ha ne lenkudon tito a akpo ebe napko va amegiri ko napko nene wana 750 ima ho national apprenticeship program va ko ima yi o akemi legmon pobere wa blobe politician ne gbo va trana fi ple edokane dutuna avia wa wodole fuma ta pele ifuma la te bo nta ga de do ke le kamedo ya imata wo. So, did you come to give you call a Fifia Oko National Apprenticeship Program? MSB Mastercard Foundation,
mi have Ghana Enterprise Agency ha o pasi o palo ko wona de ko ve na mi have ameyiwe le afi WVV akopere get jeme hook up to it strong ameyiwe wo do to ni awaka fianu you have nothing to lose and you be na no afeme ne do ma of me vivala and there are a lot of policies meserifia the mi have national apprenticeship program policy le unoge that they be osoro dovo alobia no bi osoro dovo a wa di dowo dua now honorable the ko so kwa have skill hub the ho ya bi chore school de okle tovala ame mawe ni akọ yina ko be na na menya do ike nya ko mi akọ dovo na o ta ne mon popo jidudu ko mon popo gere de to me ano segbe le radio ji ano segbe le mi ave parliamentary hands up le mi ave communication so ma ade kuno nya fa kwa gejeme napco national service scheme le etowa meku minami jo gejeme araba mero gejema opo me vide ta no ha gerema akpo me vide yo akpenye nukola vevi me karejibe ega potole afa me klemi alebe nyame pepe toke ikene no gbonyele egbefe nyame jojo me pegbe yenye ma miese edenya gede o me karejibe ekoto wonya ha me koto mi bemnya agbugbo atumi ape agbedo ajira mi ape agbedo be wanya kpona nyipa kliosi anya me ikene no afa me egbe a nkonyenye Joyce Owusu Evenigba TV yenye ya wona ikene ya yenye ama ope ahụhụ the people's mirror egbepe tanya ike unye lenkudu ya yenye youth unemployment and survival in Ghana so he ope domakpo we pele agbechichi le Ghana alebeto si anu ike memie ejiregba mekadejibe eko afodupe de cover do ike akotu agbedo be agbe anobobo na nyepakulu be mi achi agbe atu Ghana dukodo Nemega semiankowa no anyi klimile Evenigba TV nena akpo miafe wona social kata kododo leon America matuo America matuo America matuo America matuo America matuo America matuo